Tala Fou o Tala Fou. Ua amata wha mautu fo i rau awe ta vale le taimi ma le aso e amata wha mamaruai di merit points i le piriota wa somalolo o le a amata nei. Ua lapta i fo i awe ta vale le tūranga le nei stete ese o Ausetalia e meise New South Wales, Western Australia ma Queensland. E re fisiring i re whaatinoa i o whainga nei i le piriota le nei. Mo New South Wales ma le ACT e amata wha mamalu di merit points i le aso a tai au lua te sema anga i atu le aso mua Januari lua whelua wha. E maua di merit points o aweta avale pe a maua o sawa mai de sawa whaatapulaa wha o ngā o telefoni whea veai a o wha afoe le ta avale ma le whai au fusi pao ma le tie au no ma se pūlau mo le au tie wila. O whamtaranga ia mai le NRMA, mai le ngata i ti merit points a o whaasaranga tupe fo i tu ina whaatasilawa e amata mai le toru se lau lima surua tala Ausetalia. O Western Australia e amata whaamamaru fo i le aso a tai au, a le tele o ti merit points o le aveta vale o le mawe fo i leo na whaare au ngare lai sene aveta vale. I Queensland e apalai lava ti merit points i le tausanga atoa a o isi vaenga uma peo Victoria, South Australia, Tasmania ma le Northern Territory e le inia lato ti merit points e whaia a e una ia malosi tangata ia aveta vale saunga le mu ma le whae tete. E o atu le se fulu wafe vai ngā tupe uofo ina e nisi o taulanga i South Australia mo fō mai lau telepo GPs ia nga i atua i whaatino lato o nanga i o lato whaitū. Whai mai le APC e toru surua lei taulanga whapea ua mariri ane na o lato uofo ina le pōnesi le i GPs o na o le ama whai o na siri mane o le a whaatino ina le o nanga nei o lato pitonuu. O le se furu wafe leo le a whapopo atu i le GP, po le fō mai e saini le marienga o se tutongi e lima se furu wafe, pe a whai e maria ane le move i South Australia e ngarue ai. Le a hawa noa fo i mareisi di maafe o le recognition payment, mo i lātou pe a whai e triena le marienga fōlea e whātau sanga le umi. O le marienga na whāturanga le President of the Australian Medical Association, ma le Rural Doctors Association of South Australia, a toai ma le Rural Support Services. O whamtu atu nei leo se polo inga e pu e nai le ri ua mana o mia le wharamlawe e fōringa na se e ono whasi o tia se nei mai sini i le mata upu ua mai a mōri ai e leo ni sui o se kengi. O Ahmed Al-Azam, luasu lima tausanga na mawatu o iaini manuanga tu ngai no na tino i tutono se tavale i Gwyn Acre i le aso luasu toro iurai ma madiwa i lava munmuriane le wharamai. O se tasiari e luasu lua tausanga le fo i roa a whai na manuanga matingai na foi a toai ma se tamai ta i se furu iwa tausanga na matua na maua umato o manu nua i se isi wha a tavale i le ala maaso. O le ri e suafa i a Marco Sarek, luasu whātausanga, ma isi e toa lua e torsu riwa ma luasu lima tausanga, wa mōri a umare whasio tangata. Ai whai mai leo e manatola tangata tonu na whanaina Azam, o lo ua maua i suenga o lo i whafu atu Ausetalia. Na whaamatu mai e lawa leo ma se polo a inga pole warrant e pu e ai Anthony Pele e luasu lua tausanga. O isi na mōria umai da sona nafi le mai a oswa inga leo le mata upula vana nei e peo na ripotia le 9 News e au fiai puni puao a whamasanga, luasu tasi tausanga, Joshua Chas Pele e luasu lima tausanga ma Iman Manley e whase furu tausanga na matua. E o mai nawa le solo o whaabau pere sa ringa o se tamatite se furu whātausanga na ripoti atu i Tala Fou le vasa nei lena pa uanga i le sami le tu se sipo ngā teipa leo Victoria. Mōri mauru sosoani whaamame tantunuina na tā ele ngaru le Tala Fou le Malaysia na wo se furu lima tausanga a o iaila tāne le no whanga le le so lua o le nei vā yaso. Na mawhai ona toianga i se maile se furu lima tausanga me le sami ma mo e loa e whairi sosoani pe i ta eru se furu whātausanga le le to e mau e se whaamtaranga. Pai mai leo wātiri whainga tāre suenga o no le mana rosi o ngalu. O le tai awa na leilana to e asia i fo i leo ngā taifane ma whaia suenga mana SES a le tāru se furu tasi le tai awa na to e amata i le sā i ringa i le vai. O tu ina mai e fo i ma se whamanatua leo i mātua tau tua nāre whanau i no fuanga la lata i sami ma le vai tafe o le leo i longa lava na tūranga le leile tau o lo o fesui suia i pea i aso uma. Ma le tana muli e matualangona leo le whaanoa noa i se tasi o mata upo o lipoti ane mai Queensland, whai mai o se tasi eri e whaito a tasi lava na o iela na os whainga, i le ngā o iela tusa ma le whase lau kiro kalama o le meat, po a ano manu whasi mai se tasi o whale o loa, i le tu i saute se sa e o Queensland. Maua le lei ata CCTV tangata leo o ulufale le Class House Country Meats, ma vai ai o ao whaale lei ana meat mai le vaenga o le potu malu luo lo te winai,
Ma whaatumu le leile pen, na ngai atu maia, awe ilana ta avale matoe fo iane mola na utalo na lua. Ta awele ripoti le whamtaranga mai e ana le pisinisi e sia ki atu le cool room wa matoe mama uma pe amare fitu wafe le tau o ano manufasi wa le ai. O lo whaia le suenga le teminei ai whai maire a inga ana le whale meet e ui nei winga le manuia a wa vea mala ua sana tutu whaatasi ai le community whaatasi mai la tau ma sia la tau pisinisi. A toi foi maisi foi pisinisi ua ufuana le whasosoani mo i la tau. Whai mai leo leo lo sa idia pea la nga oilea ai lava le atau mafa o ona ai lava lana ham o le Kirisimasi. O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo yaso.